PAODAM mieng tabiri basing bo ahan magtada binitana taram nok sabagloyena kurumjari. Hauzik PAODAM asigi maroy pau thamjari. Sani kuntraum doirak suba Maharaja Narasingh ki mapok kumot thoram pangthokre. Property profile database sengot na bagi ahan ba khongthang oina Kaksing Municipal Council staff singi property profile registration to bagi program ngasidagi hudokre. Jammu and Kashmir ki Poonch sector da Pakistan macha ama phare. Loyana past state level 5 men SI under 13 Arambam Ongbi Tamulai Maningsing Football Tournament 2025 ngasidagi hudokre. Mapungayo Paulo Birasi Sahi Tare Kuntak Pada Masoi Takraba Manipura Sibu Ethnic Relation Natuna Apun Bagi Saktam Sagat Padanatana Awagi Makutagi Ning Tamba Purakiba Maharaja Narasingh Katokpa Madi Puksel Seng Bagi Gul Singh Hauziki Lairiba Lusing Basing Amadi Administration the Yauriba Singh Asida Zelhaningi Haina Hanagi Union Minister of State for External Affairs and Education Dr. R.K. Ranjanna Phongdokre Maharaja Narasingh Memorial Committee Amadi Sri Sri Gopinathji Temple Board Purana Rasbari Nomoibung Anina Kusamaduna Sagolban Mabudo Mantri Lekai Dangasi Pangthokiba Maharaja Narasingh ki Chani Kuntrom de Subamapok Kumon Thoronga Marilena Mahakna Wapamasi Phongdokibani Mahakna Makhatana Hai Narasingh Maharajna Manipur gi Luraba Tanja Kayada Kari Karamba Thodang Loduna Kamdona Honaraga Maitegi Mangkraba Ningtamba Adu Hanjil Halakibage Haibadu Aikoina Ningsingba Tangai Fade Mahaki Katok Pamadi Kalak Mihoba Poktaba Ahen Bagun Singna Mahakpo Lamdamasigi Miam Nangasi Pauba Tak Wang Tagat Padanatana Sakna Sonaribani Matamadu Kiba Kudong Chadaba Pibam Kayana Maramoraga Manipur Tadok Kasada Laikiba Tarabaso Manipuri Apun Basaktam Saganaba Madi Mangkraba Ningtamba Du Hanjalak Nabahonabada Asoba Todang Kayadi Loki Maki Landa Haisingba Losing Kayaduna Manipurasi Burma ki Kutagi Amuhana Ningtamba Pangan Kibani Mapungwena Sahi Tare Kuntakpada Masoi Takraba Iramda Manipurasi Amuhana Punsilanduna Apun Bagi Satam Sagalakibasi Mahaki Soba Kudolamani Cultural Unity ama Sagalakna Bugidama Mahakna Haudok Lamba Mera Hok Chongba Adu Aikoina Taraina Lopam Tokte Mahakna Lokiba Thodang Singh Sigi Lairiba Leader Singna Matok Tampam Toi Masoi Taribi Iram Damasi Punchina Bahonabada Mahakna Administrative Reform Kaya Toki Mahakna Sagalamba Ethical Relation Amadi Power of Vision Adu Ngasigi Society Asigi Leader Amadi Miyoi Singda Lairibra Haibasi Wahangamani Ngasigi Leader Amadi Administration Pairibasing na Maharaja Narasingh ki Magun Singh asi Matau Tamlaga Kanaba Loduna Manipuri issue asi solution Purakna Bahonasi Mahakna Panlamba Manipuri Unity Adu Karadang Warabaso Kudung Inbang Amnaba Ngasigi Leader Singh na Puksel Seng Namadi Katokpa Amagaloyana Manipur Kamdaw na Kangani Khansi Masoi Tabagi Wakalon Makai Aikoi Tung Halaga Satpa Natana Manglom da Satpa Ngamloi Haukiba Itias Loina Kangnaraba Ngaktani Adubo Aikoi Tung Halaga Satkadaba Nate Maruoiribadi Mangda Lakadaba Lambi Singasi Kamdana Satsige Haibeduni Haiki Tharmaduda Sri Sri Gopinathji Temple Board ki President Rajkumar Dhiren Singha Rajya Sabha ki MP Laisem Basana Zawba Madi Sagolban Kendra ki MLA RK Imosu President Member Singona Saru Yakibag Loyena Maharaja Narasingh ki Bronze Statue Maikum Hangdokki Be honest, transparent, and have a vision. Manipur se kahayna pachahut ka tagya vision se lai bamsa hai. Aduna tana koi wrong speculation, rumors. Wasida kauraga amaga tokai tanana bugi koi speculation ki culture ase mase it should be removed. Akoi whole praja se nasi bi ka kauraga da depression na laraba adu society wena form tore. Adu we koi wanga pauchero tum halaga sum le ne. Handak Pangthokadoriba Manga Suba Siroi Lili Festival Gidama Tagaloliba Budget Singasi Siroi Hill Amadi Topa Chakot Thorangi Budget Amata Yaudaba Harau Kumai Khaktagi Oina Toriba Si Review Tobinaba Tribal Youth Council Manipur TYCM Amadi Federation of All Tribal Youth Class Manipur FATYCM Gi Maikai Dagi Manipur Chief Secretary da Memorandum Pisin Kray
हराव कुमैदा अहेनबा सादिंग तौबगी महूद उख्रुलगी अमदी सिरोई हिलगी चाखोतनबा माइकैदा सेल थादनबा होनसी हाइना TYCM जनरल सेक्रेटरी रॉबर्ट कोनमैना फोंदरकली TYCM अमदी FATYCM अनिना चीफ सेक्रेटरी दा मेमोरेंडम पिसिलुबगी पाउदम पिरेदुना मणिपुर प्रेस क्लब ता पांथोपा पाउगी मिफामदा महाकना मखाताना हाई लमदम अदुगी खुंजासिंग चाखोत थौरांग अमदी सिरोई लिलीबु योखतनबा थौसिलमता याउदबा फनसी अमोहना टूरिज्म डिपार्टमेंट रिवाइज तौबियु मणिपुर सक्ता कोदरबा सिरोई लिलीगी चाखोत थौरांगी बजट याउदुना इरांग अमदी हराव कुमै खक्तगी ओइबा मओंगदा डिपार्टमेंट बजट थादरइबा सि गवर्नर रिवाइज तौबियु हाइकी स्टेट की थाकता पांथोलिबा मंगा सुबा सिरोई फेस्टिवल असिदा लोकल एंटरप्रेन्योर अमदी उख्रुगी चाखोत थौरांगी ओइबा बजट अमता याउदुना सिरोक्ता लाख चनी मरफुमदोय खरा हेनबा ब्यूटी पेजेंट लाख कुन ट्रैफिक मैनेजमेंट लाख तरुक ड्रोन शो की लाख निफुना सिंगबदा थादरकलिबा सेंफम सिंगसी उख्रुल चौखटनबा नत्ते फेस्टिवल की दमक थादरकपा सेंफमदा सिरोई हिल चौखटनबा स्टेयरकेस अमदी रेलिंग न सिंगबा हापनबा फंसु याहनगदबनी इरांग की दमक फेस्टिवल असी पांथोक्तुना यूथ सिंगबो चरांग नहनगदबा ओइरबदी फेस्टिवल असी पांथोक पिगनु हाइकी ngasi Vietnam amadi TYCM ge humble appeal ni government da asi mayam se mayam su khangbiu sigamba kano festival tawda bo edi ko youth sing ge matam yam manghale aduga ima ipa sing akoi sing di low suba yamna low suba low gi matam ni hojik se aduga mda ha ani hum lang ga matam manghale di akoi mathang da festival matung da sak sa dra koi loi mak si badare hai se koi phongdok chani कक्सिंग म्युनिसिपल काउंसिल की मनुंगदा लेरिबा प्रॉपर्टी खुदिंगमक की प्रॉपर्टी प्रोफाइल डाटाबेस सेमगतनबगी अहानबा खोंथांग अमा ओइना मणिपुरदा अहानबा ओइना काउंसिल असigi स्टाफ सिंग की प्रॉपर्टी प्रोफाइल सिंग वेब पोर्टल की खुथांगदा रजिस्ट्रेशन तौबगी प्रोग्राम अमा कक्सिंग म्युनिसिपल काउंसिल केयरटेकर चेयरपर्सन एन संजय कुमारना काउंसिल असigi मिपुन संगदंग असि हौदोखरे थरमदुगा मरलेना केयरटेकर चेयरपर्सन एन संजय कुमारना हाइकिबदा प्रॉपर्टी प्रोफाइल सर्वेस ना काउंसिल असigi गवर्नेंस ता यामना खुदोंग चाहन पतनतना थबक थरम कयादसु लाइथोना थबक तौबा याहलगनी रजिस्ट्रेशन की थबक थरम सिंग असि काउंसिल असigi मनुंग चन्ना लेरिबा वार्ड पुनमक्तसु अथुबा मतमदा थबक ओइना पांथोनबा पांदम थमले प्रॉपर्टी प्रोफाइल सर्वे असि चथरकपदा काउंसिल असigi मनुंगदा लेबिरिबा प्रजा सेक्शन खुदिमक्ना मरि लेनबसिंगदा मतेंग पांगबियु हाइना काउंसिल असigi माइकेदगी मियामदा अपील तौजरी हाइना सु फोंदोखी ngasi थरम होदोकपादुदा मणिपुर म्युनिसिपालिटी प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड की सेक्रेटरी डिप्यूटी सेक्रेटरी कक्सिंग म्युनिसिपल काउंसिल सीनियर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एल रोमेश काउंसिल असigi केयरटेकर काउंसिलर सिंह डिलॉयट की सिस्टम इंटीग्रेटर स्पार्ट सिंह मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की इंटर्न सिंह सुसरु याखी प्रॉपर्टी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन की मखाताब थबक थरम सिंह मखाताना पांथोकपदसु MTU की इंटर्न सिंहना मतेंग पांगदुना चथखिगनी हाइरी ngarang all sora clubs coordinating committee ASCCOC sora gi sangsilakpa khongthang gi matung चिंगनानिंगाई ओइबा इंफॉर्मेशन अमा फंगबदगी ड्राइव सथाबदा नंबर 4 छापोन कैप अनि SB टेबलेट 9P N10 3P अहांग बोतल मचा मियोय अमा फारे हारिबा ड्राइव असिदा अंजुमान नजरुल इस्लाम उलमा एसोसिएशन सोरासु अचोब थौदांग लौदुना मियोय असि फाबदा सरुक याखी ASCCOC अमदी अंजुमान अनिगा कंबाइन ना माइ पाकपा ngमखिबनी हारिबा मियोय असि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP कक्सिंग दा पाउ पिरगा कक्सिंग पुलिस स्टेशन दा सिनकी मखाताना ऑल सोरा क्लास कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ASCCOC की प्रेसिडेंट ML जल्फिकर अलम शेख ना हाई मतम क्यादगी सोरा सिदा निशा की थबक थरम खुदिमतगी मरु फंगना मुथनबा अहिंग नुंथल कन होनदुना लाक्लिबनी अदुबो अमुक कदाई रोमदगी नो फतबा नुंसित असिना अमुक पाइसलकपा होबगुम तौरे मसि तौबिगनो मदि सोरा कुंगांग असिदा निशागा मरि लेनबगी थबक थरम सिंग तौबिगनु मसिना इसा तमांग पतनतना कैरो लेकाय समाज पुनमक तमांगहली मसिदगी फंगलकपा पैसा दुना चाब थकपा इचा इनाउ लाइरिक तमनबा करमना फबा समाज अमा ओइरकपा ngमगनी फतबा थबक थरम सिंग असि मुथतपदा अंजुमान क्लब सिंग ऑर्गेनाइजेशन सिंग खंगतगी दायित्व नते लेकाय लेकाय हलमन ख्वाइ पुनमकना थिंगमिनरबदी सोइदना निशाई थबक सिंग असि मुथतपदा ngमगनी मरमसना अखोय पुन थिंगमिनसी अमदी ऑल सोरा क्लास कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ASCCOC ना संसलकपा थबक थरम पुनमक्तसु सोरा प्रजा अमदी मरिलिनबसिंगना कोऑपरेशन पिबिनबसु ASCCOC की माइकेदगी
रिक्वेस्ट तौजरी हंदक कोसेम न लौबा क्लास 12 के एग्जामिनेशन दा 19 सुबह पोजीशन लौरखिबी नौरेम सम्मेलन अमदी नौरेम ओंबी सुनीबलागी मचानुपी नौरेम रोसिलिया देवीबु ओकपगी थरा अमा साउथर्न स्पोर्टिंग यूनियन कक्सिंग न सिनुना कक्सिंग सुमालेकादा लेबा नौरेम ब्रजमनी की युमदा पांगथोखरे नौरेम रोसिलिया हार्वर्ड स्कूल संगांगगी महैरोइनी सेंटर न मणिपुर की महुसा की पुंसीदा हंजलना बामयंग थमली अथोबदा लेंगाक सेमनबा वाफम पलक्ट्री हाइना लमलाई एसी के एमएलए केएस इबोम जाना लमलाई कॉन्स्टिट्यूएंसी संजमबम दलेबा तखेल संजमबम हाई स्कूल दा पांगथोकपा बैक टू स्कूल कैंपेन होदोपगा मरलेना फोंदोखरे एमएसआरएलएम की माइक ngaklo piduna kanglai hiyai women multipurpose cooperative society ki miyang makada apun bagi thauna BLF na sinduna pangthokiba tharamuda nupi singam marilena ba hiram singda tongan tongan ba expert ching takpi tambiki tharanga marilena MLA case ibom jada pomisina BJP North East in charge Dr Sambit Patra Imphal da latuna MLA sing unaribasi popular government semnaba thorang tawribra haina hangbada ibom jana phongdorakpada center na ngasi phawbada popular government semnabagi thorang amata lokhalakpa leitri hauze oriba phibamasta lengak sembada lengak leiba yarodebana mausagi punja hanjalanaba oina akanba thabak lokhalakli manipur gi miyamna pendabadagi khongjang changsenbada democratic oina changsenba sida center na yamna thagapa phongdorakli लानसना मरम होरगा रिलीफ कैंप ता लेरिबा सिंग मयुमदा हंजिनदना तंगदु लेतारे हाइबा याद्रिबना लेंगाक लेबगी एटमॉस्फेयर अदु लेट्री हाइना लौरी मरग असदा मियाम थाजब थमलिबा लुसिंगबा खरना अथुबदा लेंगाक सेमलगनी हाइजना फोंदोक्तुना चरांगनबा थोंगनबा तौरिबासी तहनिंगे हाइना मखाताखि सी लोइनमक फ्री मूवमेंट ओहेगदी हाइरगसु अदुम पांथोकबंगमखिदबगी स्टेंस लई अदु लैरगसु मोइगी इंटेंशन दुदी खैना इंटेंशन सिदे अदु रगदी अखोय करम मोंगदा तक्सलगा करम मोंगदा हाइरगा हाइग्रिबा थबक पांथोकनबा तौसिगे हाइगुबा कंस्ट्रक्टिव ओइबा वखलो जिगे लोइनना कोऑपरेशन पीरगदी हाइरिबा थबक सिंजे अथुबा मतमदा पांथोकबंगमनेबा अदुगी पोतु लागदी गवर्नमेंट सु दुम थुना सेमने Dhanamandjuri University, Manipur Korea Manipur Association, South Korea Global Manipur Federation, Dubai chapter amadi Yellow Puro Manipur ga punna khusamnaduna scholarships and job abroad ta yumpham oiduna career guidance and placement abroad ki matangda nongmagi oiba workshop amangasi Dhanamandjuri University College of Science DMU da pangthokre tharamaduna DMU gi vice chancellor Professor W Chan Bapu DMU campus recruitment and placement cell ki coordinator Dr Chitung Mary Thomas DM College of Science के प्रिंसिपल प्रोफेसर KSS बिरबल अमदी DMU की डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस के हेड प्रोफेसर कोइजम के मणिभूषण ना अथव मिथुंगलाई ओइना सरुक याखिबगलोयना DMU के वाइस चांसलर प्रोफेसर W Chan Bapu ना फोंदोरकपदा मणिपुरदा लैरिबा नाहासिंगना मालेंगी थाकता लैरिबा कानबा कयासी युमदगी सेलगी अवाबा लैतना मपालमदा थबक चाउना तौना लैरिबा मणिपुरी मचासिंगा तानादुना मतौ करमना कानबा लौगनी हाइबना सिंगबा खंगनबगी पांदमदा ngasi workshop asi pangthokpani haina phongdokhi मान hayang master lora pata graduation lora pasada ai si karamba university da karamba institution da karamba country da ai focus tawra work tawsi ge adagi karamba research lab sina khwaidagi phai karamba field da chalagadi hena sagi prithvi ki platform sida ai koi function tawda hena laigani hena income karamba da hena yam thokani kai base sigi idea mem si loina moi sida generate tawra darkar lai bai tar aduna madugi Matam kaya ki mamangdagi bahiroi kaya na NEP ki 4 years asi college singda hapu haiduna marlina ba singda hairurabasu ngasi phawba thabak ton thok tabana maram oiraga ngasi luwang sangbam da leiba liberal college ki mahiroi singna college asi gate mamangda protest tawduna khongjang changsingkre college asi ki mahiroi sing changsing ki ba khongjang aduda sap student sap college mahiroi sing academic career mangan baya roi lengakna 4th year undergraduate program hangdo u haina thaba placard kaya su sizinaki Khongjang aduga marlena college asige students union gi magazine secretary Chinga Kham Rachi Chanu na phongdorakpada matam kaya gi mamangda gi lengak ta amadi marlena ba kaya da NEP gi 4th year asi college ta hangdok na ba notice thokpasu leite masi
hangdokpiyu hojik 6 semester kariba mairoi sing asi semester loigadoba tha phadre maramaduna athuba matamda 4 year asi hapiyu haina phongdokhi mana makhata aduna marilena ba department singna college singda karam subject sing hapa yagadage hapa yaba subject sing adu hapnaba notice thokpiyu haina phongdokhi mairoi sina protest asigi makha satharak poina mairoi sing academic career manghan be yaroi 4 years ki course athubada hangba ngamni ngamoi khangalu haibina singba kholau kya su lauki malai maduna athuba matamda akhoi government na amadi mari lainaba akhoi commissioner director makoina athuba matamda karam college da karam subject sing hangdokani hangdokpa yabage habadu athuba matamda akhoi da official notice ama thokpiyu karigumba official notice asi topic daga taragadi akhoi lairiba student union college ki student union singsina akhoi akanba khonjang kaya ama samsin jarakani musigi damakta Sambale Sekpel Guinness World Record Sanuna Malengi Manungda Manipur gi soba pidama phangba ngamkraba kumbidagi Moirangthem Okendrol masamak na linkachaba Sambale Sekpel School SSS ki ojagi team member ahum na ngasi ahingba pungdon pambi goba amadagi stamp border gi tin ama pambi adu dissect tawduna mai pakna tin adu lokthok matung pambi adu amu hinganaba thabak paikhatkre pambi adu dissect Taununa Bidama School Educate Advisor Soiriba Kumbi College Secretary Vice Principal KS Gani Bhushana Flag of Taunun Department of Home Horticulture and Architect M.O. Kendro Department of Craft M. Iboyama Madi Department of Fisheries Shankar Yauna School Edu Campus Ta Horiba Chahi Manga Muk Suraklaba Pungdon Pambi Aduna Mapan Chaduna Mahayan Bahoroklaba So Matam Queen Sausan Tiduna Lairiba Sigi Maram Kaya School Gi Mahiroi Singda Experts Sing Na Kangalaba Matung Dangasi School Sigi Teaching Staff Sing Madi Mahiroi Sing Mamangda Pambi Adu dissect tawduna manung dalai ramba stamp border gi tiladu hingna mai pakna lothok pangam khibani Pambi Adu mai panga dissect tawbada choba thodang lokiba Guinness World Record holder Soiriba School Adu gi founder Moirangthem Okendro na phongdora kibada Pambi asida centimeter kuntramu sanga dissect toro matungda stamp border gi tilasi phana ba hona bada minute kuntramukti changki hairaduna makatana Pambi asi hanagum hinganaba mathau taba machinjak piduna yamna chekchina sanaragani amadi hauzik Pambi asi gi mahai olaklaba pungdon sing school asi gi mairo sing da pijana ba honagani thaba asi mai pana ba hona bada thodang lomina kiba school gi staff kuding pusu thagapa phangdokhi Thabum amasung sathariba World Red Cross Day Observation 2025 ki saromo oina Indian Red Cross Society Manipur State Branch ki mateng loena DC Bisnupur Lorembam Bikram IS amadi Indian Red Cross Society IRCS Bisnupur District Branch ki Chairman Dr. Wahengbom Gulapi Singha gi thausil makada Manipur da hausi thole beirang asida lanjena ruraba matung hanjinaraktuna masa gi yumda leiraba Bisnupur District ki Red Zone area da leiba tongan ba khul sing khunja sing amadi relief camp sing da Indian Red Cross Society Bisnupur District Branch Nangasi Tengbang Polam Sing Yen Thokre Tharamadu IRCS Bisnupur District Branch ke Secretary Dr. S. Roman Committee Member W. Tolango JRC YRC Assistant Coordinator S. Rakesh Publicity and Public Relation Coordinator O. Brojan Live Member Sing K. Debajit M. Binde M. Rajendro na Tengbang Polam Sing Yen Thokpadu da Sarugyaki Tengbang Polam Sing Yen Thokpadu da IRCS ki Thongmi Sin na Koina Satuna Bisnupur District ki Irang Asigi Hena Saithiang Pangliba Kumbi Asigi Kul Pombi Khok Chandon Pokpi Charel Mangjil Lengang Tabi Taubal Tabi Khoijuman Tabi Laingobi Charel Ahalo Wangu Sandang Khong Moirang Kuno Wangu Ahalo Relief Camta Hygiene Kitchen Yentoki Loyana Irang Astela Kidraba Singi Imung Sing Yauna Haksangi Pibam da Miam Dagi Kenaraba Mio Singamadi Yangshin Binaba Kanala Jidraba Mio Sing Deso Blanket Tarpaulin Kankal Sing Su Yentoki Mateng Panglaba Red John de Leriba Kunja Singna Asigumba Wanaraba Matam da Miam da Mateng Pangbiba Indian Red Cross Society Butaga Pawa Pampangdong Naraki Department of Rural Development Panchayati Raj Government of Manipur ki Manipur State Rural Livelihood Mission MSRLM ki makhada sem ki bayai pathaurang BLF Wangu Sandang Khomadi Mediland Eye Care kuzamaduna sinduna nomagi oiba Pre Eye Medical Care Amakal Singh District ki Wangu Gram Panchayat ki Ward number 2 Wangu Sandang Khongdang si pangthokre Pre Eye Medical Care madu yai pathaurang Village Level Federation BLF asigi SIS Gather M Roniblana soba thodang loduna Pre Eye Care madu BLF asigi makhada lairiba Health Grow SIZ
तरहुमदोय मेंबरसिंग अमदी अकोइबगी मियामदा मेडिलेन आई केयर की ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर याउना पुने स्टाफ तरani thoina फ्री आई कैम अदुदा लाखिबा मियोय हुमद्रानि पान मुक्ता मिट का मरिलेनाबा अनाबसिंग मिट नुंगाइतबसिंगदा लायंग खिबग लोयना अनोक दरकार लेबा मियोयसिंगदा मेडिलेन आई केयर ना 50% ताना अनोक दरकार ओइबा मियोयसिंगदा फांगनबगी खुदोंग चाबचो पिखी फ्री आई कैम अदुदा याइफथौरांग बीएलएफ की प्रेसिडेंट ओइनाम तुलसी सेक्रेटरी केएस इसैहनबी ट्रेजर असेम बिमोला मास्टर बुक कीपर एन याइफबी एसआईएसटी केडर एम रोनिबला बीएलएफ की मखादा लेबा ईसी अमदी एसआईसी मेंबरसिंग सु सरुक याखी हौखिबा सही लिसिंग अनि कुलुमदोगी मे तरुतगी मफम खंगदना मांगख्रबा अतोम समरेंद्र मदि युमखाइबम किरण कुमार गे हौजिक फावबा डेथ सर्टिफिकेट फंगदना लेबदा नतना लेंगा की माइकेदगी फंगफम थोकपा मत फंगदना लेरी किरामस्ता मणिपुर गवर्नर लेंगा शासन पाइरिंगे सिदा मियेंग जंगबिरगा इमुंग मनुंगी अवाबदा मतेंग पांगबा ओइना फंगफम थोकपासिंग फंगनबियो हाइना गवर्नर की पुनिंग सिंगसिलकली हौखिबा सही लिसिंग अनि कुलुमदोगी मे अहुमदगी हौरगा कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगना चथरखिबा कनबा अटैक की इकुई कुइदना मे तरुकता मफम खंगदना मांगख्रगा कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगना तमथीना हातपीख्रबनी हाइना थाजनरिबा खुम्बोंगदगी अतोम समरेंद्र सिंह अमदी युमखाइबम किरण कुमार सिंह अनि यमफमदा इकाई खुमनबा उत्पोइना लेखिद्रब मियोयनी असिगी खुम्बोंग ममांग लेका इम्फाल वेस्ट स्टूडेंट क्लब IUWSC गी कॉम्प्लेक्स ता खिलिबा मितमदा कैंडल मैरा अमदी हैकलेका तमख्रे मियोयनी असना मांगकिबा चाहि अनि फारकपगी थरम असिगा मरलेना गवर्नर की पुनिंग चिंगसिलदुना IWSC की जनरल सेक्रेटरी ओइनाम हेमंतना हाई मियोयनी असि क्लब की अचंगबा थौगाई पुरमबदा नतना मे अहुमदगी हरकलिबा लानसदा माइके असिगी ओइना करी करम थबक थौरम पाइखतपा याबगे हाइना कन्ना होना मिनरम किबा मियोय ngaktani tha adoma ki tang taruk tagi mafam khangdana mang kiduna chahi ama helo phawba lenga ki merina baloi sang singa kusam aduna thiraga lakpani sahi helaklawa phawba phanglaktabadagi pangong na mahut silaga aroiba mathau mangam phawba pangthokhrabani makhoina mangkiba nume asibu nungaitaba ningsing boina ikai khumnaba si utpani madamadugi lengakta haikiba amadi hojik phawba pangthokna leiriba thabak sing governor na miyeng sanglaga mapung phanbiyu khunja sing amadi imung manungda chap chaba langla langjing phanganbiyu loinana lehoriba imung sing asigi miyoi sing hingba yanaba lambi ama lenga na sinbiyu haiki Panbaya badia Tom Samarendra si Paumi Kunai the Tabak Torambada Tana Kalen Toxom Trust ki trustee Amasu Erambana Ngasigi Hekaleka Tambaduda Kalen Toxom Trust ki Myo Sing Su Saryaki Ngi awabasing asi kohun biragadi atuba matamda koigi madusu koi club ki site gi su masidanga phangbiragadi hena nuaijagani hana koina sarkar gi mai gaida yargari atuba matamda pibiyu koigi awabasi kokna ba haiduna ki site gi ti phangdadana leibuna marum oiraga masisu yargadi chap chaba koigi sarkar kan lakhut pum tok pai tare ko koibu certificate na chingba pibi raga koigi tabum tok pai tare sarkar gi site gi edu phangum tok sing edu su pibi na bu club site gi koigi khanje Sahi Kudingi Royal Riders Manipur Pangtotuna Lakpa Mahusa Imaning Sing Thagi Tharong Kumsi Sahi gi oinasu Tara Marirak Suba Tharong asi hodokre Bit Plastic Pollution Haiba Hiram da Pangtokadoriba Koibe Pibam Mukannabi Tharam asi Jun gi tangmanga World Environment Day numita loisingani Manipur Press Club da Pangtokpa Pawgi Phamada Thabom amasukna Pangtokadaba Tharong gi matangda Royal Riders Manipur President RK Tombisna na hai Mahusa Imaning Sing Thasi Inkumjali Singa Intereta Koibe Pibam Mungang Sena Bagidamakta Haudokibani kumsi chahi ngasi haudok pagaloina DM University ki A block ta tree plantation ni tharam pangthoki thama sumsta doriba tharamasi maruina nomaijing numising da pangthokani adumangpo leba ki haujori batang dulita da pipamas namara moiduna mahusa gum pak chauna pangthokpadi toraroi mangna makhata na hai thama sumsta doriba tharamasi ki manung chana thasi ki tarani panda palenda leba mission blind school da tree plantation pangthokani amadi thasi kunmanga da mairoi singoiba category ani thona habadi class 3 to 5 amadi 6 to 8 phawagi oiba sport painting competition amasu World Environment Day ki theme da wangkai ningtham pukri mapal imoinu lampakta pangthokani competition se ki akopamaro Royal Riders Manipur ki Facebook page tagi khangbayagani loyana thama sumsta doriba thoramasi June manga da maitai langol da leiba Royal Riders ki office ta green concert amaga loyana loisenbagi thoram pangthokani amadi awareness rally road show loyana manayen thopagi thoram su pangthokani haiki 5th June World Environment Day is awareness rally on veteran
एरियाज तो कोई मोटरसाइकिल बैग रिलीज जगनी रोड शो तो जगनी पोस्टर कैंपेन तो गनी अदुगा हलागा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन क्लोजिंग फंक्शन ना कोई लांगोन की कोई इवेंट कोई तो जगनी लोना गिफ्ट कल्चर में बात जगनी जम्मू एंड कश्मीर की पुंछ सेक्टर दा पाकिस्तान मचा मा फारे पाकिस्तान को मुखना बि चांग वांखलकपदि लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी दा इंडियन आर्मी ना मिकुप नाउम सिंह ना सेलिबनी पंजाब की गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट की सही कुनमरी सुरपा पाकिस्तान मचा दो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ न फाकिबनी शाहपुर दा लेबा बॉर्डर आउटपोस्ट बीओपी मनाता लेबा बीएसएफ ट्रूप स्टेशन की मियो सिंह इंडिया की लम फलका नालागी मीटर चनियांखै लाप मनाक्ता चिंदनिंगाय मोंग दा मी चटपा उकी खुलाई थुना क्विक रिएक्शन टीम लोयना बीएसएफ न फमदु क्वेश्चन थीबदा यंसांग नापी थाबम फामद लोटन लेरमदगी फाकी पाकिस्तान की गुजरावालादगी हुसैन को मियो एमा फाकी मंगोंदगी पाकिस्तानी सेल नेशनल आइडेंटिटी फंकी मखा ताबा वाहंग पाउंगी दमक अनकपदा लेबा बॉर्डर आउटपोस्ट दा पुक्रे हाइरी सीजफायर होदगी ममांग यूक्रेन मॉस्को ड्रोन अटैक तौरक्रे हाइना रशिया फोंदोक्रे मॉस्को की मरोइब एयरपोर्ट मरी ngasi पुंग खरा थिंकी सोवियत यूनियन अमसुंग एलायंस नाजी जर्मनी बु माइथिबा पिकिबगी विक्टरी पैरेड मे मापंदा मॉस्को दा पांथोनबा सेम सारिबनी कुमसी सही वर्ल्ड वॉर 2 लोइखिबगी सही मरफु सुबनी रशिया दा पांथोकदरबा विक्टरी डे सेलिब्रेशन दा चाइना की प्रेसिडेंट जी जिनपिंग याउना मालेंग लुसिंगबा कया सरुक यागदोरी मे निपानदगी हरगा नुमि हुमनी लान लेपकनी हाइना पुतिन ना फोंदोकी क्रेमलिन की वंगांगलोई दिमित्री पेस्कोव ना हाइकिबदा नोंमै काप लोय अदुबो किव ना नोंमै काप लेप्टुना अटैक सथरकलबदी मदुगी चपचाबा पाखुम पिगनी रशिया ना लाउथोलेबा नुमि हुमनी की सीजफायर महुत्ता नुमि कुंथ्रानी लाउथोनबा यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की ना कना तक्सिंकी मिसम दा मिसाइल अमसुंग ड्रोन ना अटैक तौबा लेकोदबनी हाइकी सयोलस दा मा के लेबा की मियोसना मॉस्को दा चटपदा सोइदंगाम दा बथोकलोय हाइबगी गारंटी पिबंgamde मे मापन दा रशियन फेडरेशन ngongkhai थोप थौदोक वाथोकी दायित्व यूक्रेन पुरोय हाइकी यूक्रेन की फोरेन मिनिस्ट्री ने सोहाई की बदा रशिया ना मखोगी लानमिगी सो उत्पा पैरता तेलेबा की मियोइसिंगना सरुक यारोइदबनी सानबगी पाउदा अरामबम लुवांग खोंबा लुवांग चामदी अकोइजम अनिल सिंहाना स्पॉन्सर तोबा फास्ट स्टेट लेवल 5 मैन एसाइड अंडर 13 अरामबम ओंबी तमुलै मनिंग सिंह फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 ngasi युनाम खुनौ प्लेग्राउंड दा होदोक्रे गोल स्टार क्लब जीएससी युनाम खुनौ ना सिंदुना चथागदबा फुटबॉल टूर्नामेंट दा पुना टीम कुनमरी ना सरुक यादुना ग्रुप नि पांथोना खाइदौतुना चथागदबा टूर्नामेंट अदु होदोपगी थरमदुदा इचमगे हानागी प्रेसिडेंट नोंथोम राजेंद्र एलियस बॉय सगोलमांग पुलिस स्टेशन ऑफिसर इंचार्ज इंस्पेक्टर सरंगथेम बसंता सीनियर सिटीजन हॉबीजम जुगिंद्रो मदी मणिपुर फिल्म की संगनारब सैसकपा हमोम सदानतना थय मिथुलन सिंह सरुक याकिबो लोयना नाट के बजगोई सिंह कुदोल तमकी लोयना ngasi की टूर्नामेंट से होतोपगी अहानबा मैच ओइना बुंग एफसी खुंद्राकपा मदी इटोंबा एफए हरारो अनिना अकन बलंबा तोन सनके मैच अदुदा अपिबा मतम गी मनुंग द टीम अनिमना पंजलमता चनबा ngamdana ड्रॉ ओइकी Sheikh Babu Macha Memorial Trust na sponsor tauba madi All Manipur Football Association na senuna punna team tara ni pana saruk yaduna group ani thona khaidotuna lamlong artificial turf ground thariba ani shuba Premier League 2025-26 ke ngasi sanakya match da wafa wangoi amadi IYFC Impala ni na kanba mong da lamba tawna duna sanakiba match adu da wafa wangoi na IYFC Impal bo panjalani shinoda maithiba pikre loina league asigi hayenge match Nungtil pongani makai taw matamda AFC angtha amadi CFA singmairong ani lamba tawnaragani hairi Hozera badamara pam kana pijari Sani kuncham dera suba Maharaja Narasingh gi mapok kumon thoram pangthokre Property Profile Database Sanganabagi Ahan Bakungtang Wina Kalsi Municipal Council Staff Singi Property Profile Registration Tobagi Program among us the Hodokre Jammu and Kashmir Pun sector the Pakistan Machama Pare Loyana Fastest level 5 man aside under 13 Aramba Wombi Tamulay Maning People Tournament 2025 Masidagi Hodokre
ngasi di paudam pijaba matang asalo sinjare miyang tabiri basingbo amukana kurumjari.